2026 4 वरांचेर सांचे इलेक्शन कमिशनान अनाउंस केले schedule for elections of assemblies of 4 states, 1 union territory besides by-elections to several assembly constituencies, including 21 Ponda assembly constituency in Goa state. Speaker sir, हे notification येऊन model code of conduct हो effective जाता 21 Ponda constituency आणि South Goa districtan कित्याक 21 Ponda assembly constituency म्हणटी South Goa districtan येता. Speaker sir, attention is being drawn of the house, which I will place on the table of the house. This is a letter from the election commission to the cabinet secretary of the government of India and the chief secretary of all states including Goa. Speaker sir, यहाँ दौड़ता हूँ. ठीक है बाबा. एक मिनट. आतून स्पीकर सर अशें म्हणिल्लें आहा की they have been told to enforce the model code of conduct guidelines. Attention is invited to the contents of this communication, more particularly paras 3.5 and 3.6, which clearly states that the ministers of the government shall not sanction any grants or payments out of discretionary funds, announce any financial grants in any form and promises thereof. Speaker sir, I represent Fatorda constituency, which is part of South Goa district, and at present the demands of grants and other matters including financial transactions of the government under the annual financial statement for the year 26-27 presented to this August house are under discussion, and as the representative of Fatorda as well as the people of Goa at large, I am required to seek and obtain the assurances of the government on several issues and matters involving larger public interest and that of my constituents, all having financial implications and financial liability. Speaker sir, ashe scenario, the very discussions on the demand of grants related to the department of the government scheduled today until the assembly continues, the discussions on the LAQs, all having financial implications, become infructus ab initio. In such a situation, every word uttered by the cabinet minister, the chief minister, and the council of ministers will be directly violative of the model code of conduct as enforced. The house is supreme in constitutional democracy, but if the ministers are given a go-ahead to merely make announcements using the assembly session platform, it unsettles the level playing field, vitiates the model code of conduct, and causes grave miscarriage of electoral justice to all the stakeholders, more particularly of the opposition. Speaker sir, हांव तुमचे कडेन मागता की एक मंत्र्यान आतां म्हळ्यार गव्हर्मेंटाचो हाजेर स्टँड कितें तो म्हाका क्लॅरिफिकेशन क्लियर जाय आनी खंयच्याच मंत्र्यान कसलेच अनाउन्समेंट करूंक आतां मेळचें ना, कसलोच अनाउन्समेंट करूंक मेळचो ना हें तांकां क्लियर सांगलां जाल्यार म्हाका म्हायती जाय आनी सरकाराचो हाजेर स्टँड कितें आहा तो म्हाका क्लॅरिटी हाजेर जाय. स्पीकर सर, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट माझ्या हातात आसा आनी अकॉर्डिंग टू द रुल्स एंड रेग्युलेशन्स आणि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागला तो पळयत जाल्यार इट इज फॉर द साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट. त्या खातीर माय कॅबिनेट कलिग्स कसलोच डायरेक्टली आमकां बजेट सुद्दां पास करता आसतना साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्टाक लागपी आमी प्रॉमिस करूंक शकना. तुम्ही जशें म्हटलां की फॉर द लेवल प्ले फील्ड म्हणजे खंयच्याच पद्दतीन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेट जावचो ना हाजो जर पळोवपाक जाय आसत जाल्यार आमी म्हाका दिसता अकॉर्डिंग टू द रूल बुक आमी डिस्कस करून दनपार मेरेन हाजेर डिसिजन घेता. सो दॅट इज डिस्कशन इज गोईंग ऑन. तुमच्याय कडेन डिस्कस करता. स्पीकर सर, एक मिनिट, आज प्रश्न पुजो येता आनी कसलोय अनाउन्समेंट कसलेय एश्युरन्स मंत्री दिता तातूंत फायनान्शियल इम्प्लिकेशन आसता आनी तो साऊथ गोवाक जर जालो जाल्यार यू आर वायलेटिंग दीस फ्रॉम नाव टू दनपार मेरेन. यू कॅनॉट वायलेट इवन अ मिनिट. You have to be clear to the AG, to the chief secretary should brief you. You cannot be keeping this in. ना जाल्यार कितें जातलें आमी सगळे उलयतले तुमी म्हणटले आमी कांय उलोवंक शकना कित्याक इट इज वायलेटिव्ह ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट. मागीर आमी कित्याक आयले हांगा? बेसिकली हे सेशन कितें? वी नीड क्लॅरिटी. स्पीकर सर, हाचेर देर इज टू बी अ रुलींग ऑन दीस. इट्स अ सिरियस टॉपीक आनी हो असो दनपारां कळटलें अशें म्हणूंक जायना. मुखेलमंत्र्याचो काल स्टेटमेंट आहा आपूण चीफ सेक्रेटरी कडेन सेंटरा कडेन उलोवपाक लायला. चीफ सेक्रेटरी कितें करता? स्पीकर सर, चीफ सेक्रेटरी इलेक्शन कमिशन यांच्याकडे डिस्कशनान आसा, चालू आसा. डिस्कशन काय ना पॉइंट. स्पीकर सर, म्हाका म्हजे रुलींग दी हाजेर. हांवें पॉइंट दिल्ले आहा ऑन द लेटर रिटन टू कॅबिनेट सेक्रेटरी एंड चीफ सेक्रेटरी वेदर इट इज वायलेटिव्ह. गिव मी अ रुलींग ऑन दीस. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.